Ila keren gini kinong yalam lagi seng berper suwa jonga. Kejaj benriu. Wat penun kam bakala ye ini kekentin jaj benriu. Lar piong jaj benriu kumla keren kinong yalam ngi na ru mensiem bor siar pirung ya kerwet. Ngi badan nur. Mo ba pet. Te ngasoban ong ba ngasoban ai kublai. Ya kiri seng ke bengidon, bat ngiyeng ke bengiyeng mentah, deka platform ke ba ai kiseng balang. Dia ngakan manga yo farewell apa mulai nongkuar hadirin bakalawan ke jingkot ban yale MDC no, sedem kan kedai spa kan besau, to kendai pulai ngap resign no, ki ai ke farewell, ya nga. Dia itai di ai ba ngiyaban biang ladang don hang nuru, ladang don hang no kan mau kagantian jaj benriu what misuse ya ka dagi neki hespa buan ban tiet ya ka bot jong pi pat ba kumbalong bentam dei shu ban jiet ya ki business man ya ki ruspa jiet ya ki balaban trei ki ba i ji saja benriu na mensim om ban supran kambak lai ka ha ka po haran sana election borok i parti ba i jaj benriu lon ndala jopat mentaki dia ke jaj benriu play i kumne suya kumne hadi enno bredi mong pareng ya kendo final baru CRP te kade hak ti jong pi ba lengpa jong pi nang ne ra ko kubor ban sawa sebol kari kasi jentiana di nang ne be yang nak hespa kapan kayu rupa na Giant Hills kawan ya tit boot sebuah boy kaya job load lada pimpat kela ban percaya kipat ba tang pelong meeting rupi kipat ba haba piang ma kipat ba mendai coba dia yang tang sekretariat yang suah haunu semenwan kena election Kihe spa wat sya sun pelong meeting ru be jet be utrai snong to ya pher kasnam te play ihi dagi kebat ke property bagi don jing don jing em ke bagi don mendai bagi don tang hapo state lajong karisot lajong ladon sadu cepo foreign country ru te hang ne kolong ba hakapor election pat kiwan ban BJP di surjing ruai ke babang kiwan ban the de pisa kiwan ai de piknik wan ai de DJ telah pingop ya kata kajaj beri ujungi ngin happen fees ya kana ka problem junom te ngidon kami ka sorkar ko balakren di ba emang litan ngidon kami kaji ade ka sorkar ka bakut ka ban ya tre lang bat pi te kini di ke ba ngam sim ya ka por tengah ne ngayeng bat pi wat langala long politician ru nrei ka bensim jonga ngam juklet di jaj benriu bat ngan ya thu ya pi don bok bu blei upen khai nga laban pilai tiap hi ladam dei badon basun buar halaban kan mau ka de generalship kaba ki dekhar kilaban ele klem pisah ngalak ban pelim ya unong syun jeung jaj benriu kejungi ubala file case ya ka discouncil ngi job mangidon bok file case ka discouncil lengba kata NTYU with the vision ban abolition of power and function jeung discouncil napo ki municipal area ban pelong ya ka regular election municipal ada long election municipal kamut 80% ki non tribal ki ban long ward member ki file case hapo Supreme Court ba ki board jeung discouncil ki dorbar sunong ki singen thai sing samla ki don board so apa municipal area utau don other than the president of the NTYU bangala show on the Shillong Club te
Na takadaw nga saulan ladam don su ubas buar halaban myo Emily Kasiju ku be batonya tu ipien ku. Tiprang di ban yaro di ban ai ya ka jingduai markaliang kanang ba kumah ka de kaca kalong berito piele election para kasi nga hangtay nyupusan larupusan te ngandor kat berbapi kiseng bahalang mendai bapin randina oh ba sumbola di polisian yokle kot sop ya nga kitu ki isu benadu kiri kiseng bahalang ki lidar ki bala keren hang de mo batitos kini isu kot sop kini song discuss dan kam nyara asu jeng tiak modi ru nyara baik teto nama kadang don ke program te ngasuya nagaliang ngojonga te kaji hikai hi golong ba kepada kamme kado jing duai but sua hadin mengelaki na jing tiak ngin duai but sua begin tiak jing duai te kepada sa jing imjungi don kam tang jing duai mar kaliang mo te nagaliang jongarang okit bok reng pi ba wal bat rani perlok mo ba ala simti badon ka fitwi ban mi no te ngiria don rekan hi bania tribe te wanra igino nuki issues kepada national government ngahi at my level marwai ngan suy thu pinga marwai chedel hi ikam jo jai bin riu ngale mjudan te bangadi u BJP batanga yolat aban rung tengah yakran ni hai buar pijui hai buar lonely BJP meling aprasang hi tangba ndayabun tu bias ngam te ngarum bias ngam teto piatip ngam de emeli batu te idon ini tulop pi ngigum gemeli papindup tip ngio arlak lai hajar cibenai arlak lai hajar jadi ini ngalum ngai lum kum kerja charitable fund nomor bayi kudim jonga di betray office te somehow manage tena kaliang jongaru ngala contribute manusia silak mo ngatu baya tu hok bet silang ala ai buat mentarungan ai silang te mendai ka pisatu kadai naga tulop MLD tak boleh sibun ublai jeng stand kur kuingi barok ko boleh